Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Nagum January ni Sompanga Atangin School Hontumani Thule April Thatheng Academic Session Kalpuyani Tur Thu School Education Minister Pulal Namaral Te Nasoi Chief Minister Puzoram Thangan West Phailenga Khotang le Sports Mason Narural Baka Rei Ekap HC Building Thar Sanga Tule Water Supply Scheme Simna Tulung Phuma Phum Ramchunga COVID-19 shikai thar sing ni sang ni le somruk panga muchu ani sarkar lai puichon vein khan COVID-19 ridan na ramchunga pek chodan tu ruwa manna ati chuak School Education Minister Pulal Sanamaral te chon nakum January ni sompanga atangin school hon tumani thuasoya zirlaiten an zirlai course an zo hun tur chu apanga ya nakum March thani ma se April thleng academic session kalpui ni angati Pulal Chandama hian Vein Khan Khozol District Education Office le District Project Office Samagra Shiksha te honga heta hian thu sein COVID-19 awangin kumina hian School Education Department in harsatna antok na sa hle atia April atanga class tran turani line elementary page ni khatpo ankal thailova high school and higher secondary school te point online class an kalangai phat ya soya minister chuan no pangten an kummila an zirtur an thiam an du thule kum lova Paul an son an du sakti soin nakum January ni sompanga tanga class tran turin ro man an siama lesson plan mumal tak nen zirlaiten an zirlai course an zir thina turin nakum April thleng academic session kalpuyani tur thwa soya hei baka hen Paul som pani zirlaite tan board exam po board sei ani don ti soin nakum March thla chhnulama le April thla chhmalama board exam hi bo sei ni don ti asoi Minister John Sumhar Sanle Shipuileng Kara po Sarkar John School Education Department chu angai poimoti soin atulangin officer atanga grade 4 thlengim nalak ani atia zirtir tu le kai hnoi battalion ni dai anla to ti soin tuna hian gazetted officer high school headmaster somsari paruk lak na tur le middle school headmaster somnga chuang lak na tur phalsak ani to ti soi Pulal Chana Maral te chuan voina hontak DEO office tharle district project officer Samagra Shiksha te chu Khozol district fu ke kimna tura school education department malak na le BL to MLA deputy chief minister ne bok puton wen minister te hne na an department chana tanga Khozol district fu ke kim thena tura mala saktura angin na bozuina ani te soya Khozol district ti changklun na tho chho zena tura school education department chuan an November ni antum lo ti asoi bok Chief Minister Puzoram Thanga chuan Vein Khan West Phailenga khotang le abik takin thalai te ta na tangkai tur sports masona rural cheng noi sang thum zali somni pathum chuang mandin na tur lungphuma phum residential sports school community center le smart classroom din na turam halak na hi sport and youth services department kaltlanga Ministry of Minority Affairs noya Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram PMJVK atanga sumhu mangat malak na ani lungphum phum na pol hian West Phailing GSA playground a inkhom toy bot sei ni in chief minister chuan khothang lam chu theile thai thaduna mun mason tura theina nei thatak ani thule tuna infiamna lama te mason belna tur chhop thei ani ta zel chu alom pui thu soya sarkar in thei top chein mala zelanga taimang le tumrun na in azui chuan hlotlina om nge yang ati Sports and Youth Services Minister Purabat Romoi rote chom West Phailing khuwa mai ba ka a chevel khuwa te poim Infiamna rural din tur chu tangkai taka an chornge be sei thua soya heng project te hi ani na ang taka zo felani theinan tul chumi pui te point lo en puya asakna thok tu te lo tho pui turin cha ani dampa bill to MLA deputy government chief whip pularin tlonga sailo chuan thu soin bial mi pui te ta na tangkai le chen fak om tak tur malang na thar din ani tur chu lo mamati thua soya chief minister hian Vein Vekhan Reeka Public Health Center building sak thana tu le Reek chomna tur water supply scheme semna tu lungphum a phum bok ani Commerce and Industries changtu minister Dr Ala Thangle na chuan Bangladesh ramne na insum don ton atana ro manna tlabung korpui chua integrated checkpost atlo Minister Sarkar le Ministry of Home Affairs noya Land Ports Authority of India LPAI Director Colonel Raman Kumar Sharma le Assistant Commissioner Customs P Nitisha Verma tele department how to ten toy oma korpui chuwa malakna arang theng berati hlotlin ani thenan sarkar le pui Ministry of Home Affairs noesum don na mun trade center din tule encall to LPAI how to ten ro manna an siam hawani Dr Lal Thanglen chuan korpui chole a che vel chu trade corridor poimo tak alani chhozel dona hei hian kongsang sangin masona ala thlen zel dona ni atia he sum dona mun pui ti hlotling tur hen tlabung le che vel mi pui te malak pui asoma korpui chu kaltlanga border trade til hotling tur hian Bangladesh sarkar ain hong hleni ati sarkar le Ministry of Home Affairs noya Land Ports Authority of India Director
Colonel Raman Kumar Sharma point thu soin integrated checkpost korpui chhuati hlotlin thuai chu sarkar lai puina duwa tunkar ninga ni hian helai hmuna hmalak na chipchiar joka ronzir chiang turle LPAI training consultant panhin aron tole donatia border trade hi tilhotling turin a chhevela chengmi puite an poimo hleni ati Bangladesh ne insum don ton na thil poimo jinga pakhat trade facilitation center chu tlabunga sakzo tonia hemi sakna tan hian Mizoram sarkar ngen na angin critical infrastructure balance scheme noi tangin cheng noi za som pure chu sarkar la pui Ministry of Commerce and Industry atanga moni a tuna hian he building ataka man thena tur hian Mizoram sarkarin athuam thato ani Information and Public Relations Minister Pulal Rotkiman voin Khan ser chief press club sakthara honga honna thu soin Pulal Rotkiman chon thei topin district sang press club te ti changtlna tur ngai to pui zelan ni ti soya chanchin bu chu sarkar hmalangna mi puiten an hrian le mi puiten thudik an hrian na ni a media rin tlang ni tur chuan du sak big le thei big ne athiang lova khotlang le ram ta na thatur ani chuan thudik zi mai tur ani atia ramdang media te el phathei turin Mizoram journalist te chuan theina an nei thule chumi tur chuan tran an lak angai thu soya media ti mason konga thei top chu angai ati ain PR minister chuan social media man dan konga po injirtir alangai na sa ti soin thukhal lutukle deng khong lutuka inden fo mai chuan ram ati chamayang ti a hlau om ati ya thalai ten chanchin bule le khachiar an tha thlam lutuk chu thalawati thule hemi konga injirtir na sat angai ati thu soibok tundin muna chuan MJA le sarkar thona athati po sen journalist pension scheme po subcommittee lamin an bot sei fel to a sarkarin ainon le anga apuitlin thuai the abe sei thu soibok Social Welfare Minister Dr. K. Bates chuan poshan abian noya aganwadi worker aganwadi helper asha ANM health worker le lady supervisor na thok thate hnen alomana hlana tunlai boroka in ko khoma threm chano wangin internet video conference call thangin hun manani ICDS project in atangin best team pakhat zel than chu annia best team wa dong tu de chu ibok darlon phulen thingsul thlia champhai khobung khozol ngopa bil khothir thingdol rei ek west phaileng zolnuam islungdar serchi pung mun na thial lunglei lungsen Bungkang South chongte longklai sangau siaha tuipang tlang nuam aizol arbante anni chanchin thar hi All India Radio aizol tanga puan ani ramchunga COVID-19 chikai thar sing ni sang ni le somruk panga mu chu ani a chikai mu chu to zongjong hi nuai samko pako le sing ruk chuang anam to a darkar somni plikala chungin shrive en koldam sing thum sangli le zali som sari pasarin oma shrive en koldam hi zazela samko panga point pakhat panhi akai to a shrive en koldam to hi nuai samko pali sing ni le sang ni chungan am to a tudin hmana shrive en kol mek nuai thum sing thum sang ko le zare somni omin hei hi zazela chutin pathum point pali pathumani a mi zathum somnga pali nan thi pui le a heti hian shria wanga thi nuai khat sing ni sang thum le zasari pakuan am to a hei hi shrive za ta tanga chutin zazela pakhat point pali panga ani sarkar lai pui chuan vein khan COVID-19 chedan na ramchunga pek chodan tur kai shroina ati chuaka sarkar lai pui Health and Family Welfare Ministry chuan atho khatna mi vaibel che somthum don shridan na hi pek turin arwa mana tuna hian Pfizer Serum Institute of India le Bharat Biotech te chuan an shridan na siam chu hral chu aphalna an dil meka sarkarin phalna pek vele COVID-19 shridan na hi pek chu ngal turani ang sarkar thu chu danin shridan hi damdo in lama thokle damlo enkol tu te shridona konga amatonga thokte le kumsom nga chin chung lamte hena pek ma sakani dona kumsom nga noi lamjinga nana benvon neite pekle anni le anga chumi hnuwa ala bang jongte pek ani don ani sarkar lai pe ministry somni ten shridan na pek chu hi an boi pui don ani chanchin thar cherti topnan atang pui nakum January ni sompanga tangin school hon tumani thule April thatheng academic session kalpui ni tur thu School Education Minister Pulal Chanda Maral te na soi Chief Minister Puzoram Thangan West Phailenga khotlang le sports mason na rural baka rei eka PHC building thar sangna tu le water supply scheme sem tu lungphu ma phum ramchunga COVID-19 chikai thar sing ni sang ni le somruk panga mu chu ani sarkar lai puichon vein khan COVID-19 chidan na ramchunga pek chodan tur kai shroina ati chuak chuti jong chu chanchin thar kan pon thei chu ani